Hello guys, iyi ni Shyazo Trading. Uyu munsi reka turebe hamwe analyse kuri gold. Nkuko mubizi iki ni icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatatu tugiye gukora analyse nziza cyane kuri gold. Nimucikana. So, nabatinde reka turebe chart yacu. Iyi chart yacu murabona neza ko gold yatangiye ikora amezi yashize turi gutangira uyu mwaka. Yakoze iki? Yakoze high nini cyane. Iyi high yananiye ku breaking iki ariko ikora iki? Ikora low. Ikora nyine high low. Irangije gukora high low irazi ikora iki? Inanirwa ku breaking yaki ya high. Ariko mu kunanirwa ku breaking ya high irazi breaking iki? Ya low high yindi ya high low yari yakoze. Iyi high low rero isiti nzanga ku bihumbi bingahe? Ku bihumbi 4 hafi 4 n'ijana. Bishatse kuvuga iki? Iyi low isitinze aha ngaha ni ukuvuga ko isoko ryahise ritaninga iki berisha icyo gihe. Aha mu gutaninga berisha rero nta kindi cyahise kiba, hahise haza iki? Hahise haza ikindi twakwita iki? Low high ngiye ahantu settings. Low high ngiye ahantu settings yaraje ikora iki? Ikora muri bearish fair value gap. Nyuma yo gukora muri bearish fair value gap ni iki? Ni downtrend turi kubona cyane, isoko riri kumanuka cyane. Ahubwo turi kwibaza ati ni gute umuntu yagira iki? Ni gute umuntu yafata trade icyumweru gitaha nyine ese ugiye kwifata warebera kuki? Mu by'ukuri overall y'isoko twabonye neza ko ari iki? Iri downtrend. So turi kwibaza ahubwo ugiye nko gukora iki? Ugiye nko gufata trade ese uzagendera ku cyumweru gitaha? Ni tureba neza hangane tumanutse hangane kamaca karongo kuri low ryakoze, kuri low ryakoze yepfingiye. Tukareba na distance iri hehe? Iri candlestick y'icyumweru cyashize yafungiye. Urabona neza ko harimo hafi pips agera muri angahe? Pips nibura ibihumbi 3 cyangwa 4 guca. Ni hafi mu 3 cyangwa 4 uvuye aha ngaha ukagera aha ngaha. Ariko wibuke ko nahangaha hejuru yaho hari iki? Hari indi low high ryari ryarakoze. Iyi low high yo kugira ngo rizahagere byaba ari pips agera mu bihumbi bingahe? Hafi ibihumbi 7 cyangwa 5. Ushaka kwibaza ukavuga ati nibura ku bwanjye n'ubwanga hasi iri kugenda risanga support iri strong, byanga byakundi rigomba kumanza rigakuramo iki? Iyi low isitinze aha ngaha kuko haba hari iki? Haba hari strong support. Hari abantu benshi babayinze gold biteguye kugira iki? Guholdinga mpaka. So ikintu turi kubona nuko isoko riri kuza rishaka ku breaking iki? Iyi low isitinze kuri 499. Twakwibaza kugira ngo ufate trade bizagenda bite? Katujye mu muntu uzatwaye turi mu cyumweru, katujye nko mu munsi. Nitujya mu munsi naho turasanga chart yacu iri down trend. Nkuko mubona iri down trend. Ariko anga nubwo down trend yakoze kuri iki? Kuri strong support. Ntabwo yari breaking iyi support naciye aha ngaha. Ariko byitezwe yuko ishaka ku breaking. Aho kugira ngo iyi breaking byasaba iki kugira ngo iyi breaking? So kugira ngo iyi breaking turaza tujye nko mu masaha ne turebe ahantu twashakira sell entry nyine, ahantu twakwinjira nuza nka sell. So ahantu twakwinjira nka sell ngewe nabonye neza nuko ishaka kuza igakora retest aha ngaha. Hano yakoreye icyo twita change of character. Wahita change of character? No, aho yakoreye iki? Break of structure. Kuko change of character already yari yabaye. Ahantu kuri price ku bwanjye ahantu twakwitegurira guselinga. Iyi price yabiri ngahe? Ibihumbi 4,424. Ahantu hari ikitonderwa. No hantu dushobora guseringa abantu bashaka guseringa. Ahanga isoko riri ni muri critical point. Ntabwo tuvuga ati ngo ndabayinga cyangwa seringa. Impamvu tuvangura bayinga cyangwa seringa nuko riri kugerageza ku breaking support iri ahanga. Murabona ko naziciye. Riri kugerageza ku breaking support iri ahanga iri strong. Rero ikintu twiteza nuko rishaka kuzarika kuraga pullback gatoya. Pullback gatoya kavuye nga kagera aha ngaha. Harimo pips nk'ibihumbi bingahe? Harimo pips menshi cyane. Harimo pips agera mu cyatanu cya 2. Rikazamuka nga rigakuramo gake rigahita rigira ikiri seringa cyane. Rikaza ku breaking yaki. Rikaza ku breaking ya previous low twavuze isitinze ku 499. So aha ngaha rero kugira ngo umuntu azaseringa icyo cyumweru gitanibura waseringira aha ngaha. Ku bwanjye analyse yanjye, ariko nabandi bose mushaka kwihuriraho kubera ko ni ibintu byumvikana. Yakoreye break of structure n'ubundi biri buhagirira iki? Bigaruke kugira iki? Gukora retest bisanzwe.
kaza gukora retest nanone nyine kaza nko kongera kugaruka kwa retesting. So anga ikintu cyonyine twakora none areba naha ndaza kuri testingira na kazoni karyoshye cyane harimo n'iki na bearish fair value gap. Asitinzamo na bearish fair value gap dore ngaka nubwo ari gatoya cyane ariko nago bikora ko ari bearish fair value gap. Ubwanjanga ni abantu baseringira nibura guhera ku bihumbi 423 niho umuntu yagira iki yaseringira, ariko neza ngaho iyi zone ni guhera ku bihumbi 420. So umuntu agiye guseringa aha ngaha dore za short position cyangwa long position. Muri long position tuyifata igihe tugiye kubuyinga, muri short position igihe tugiye gusenya. Ku bwanjye ngewe ndi gutagetinga sell ahantu honyine twayitagetingira na aha ngaha. Stop loss ikajya kuri 460. Stop loss nijya kuri 462. Ubwo urumva ko entry irabiri hehe, entry zone y'umuntu irabiri hafi anga kuri 421. Then agahita targeting iki sasa. Ikintu wahita utagetinga aha ngaha, wahita utagetinga ku breaking iki, ku break komeza ikaza guselinga ikagera kuri yanuza kuri ya row yindi, ya row isitinze kuri 490 na kangahe na aha ngaha. Ukomeza target yacu twayishyira no gukomeza ikaza ku breaking iki, ikaza ku breaking ya row yacu isitinze kuri 499. So na aha ngaha ngende kubona waza gucungira seri yacu bikagenda neza. Seri imeze neza cyane ku bantu bazayifata muzambwira, ariko seri na aha ngaha niramukije kwa detestinga n'ubundi zahita igaruka izi breaking y'iki support ira aha ngaha. Mwakoze kubana natwe kuri Shazo Trading nakagaruka, umeze gukana subscribe, mwibuka gusharinga, like na comment. Ciao ciao.